alladhi khalaqa fasawwa, ambaye kwamba ameumba viumbe, kisha baada ya kuumba viumbe Mola subhanahu wa ta'ala fasawwa, vile vile akaviweka sawa. Al-Imam Tabari asema katika tafsiri yake, alladhi khalaqa al-ashya'a fasawwa khalqaha. Maana hii aya Mola subhanahu wa ta'ala ni kwamba ni yule ambaye kwamba khalaqa al-ashya'a, ameumba vitu vyote ulimwenguni, ameumba viumbe vyote ulimwenguni. Fasawwa khalqaha, kisha baada ya kuviumba akaviweka sawa lile lake Mola subhanahu wa ta'ala. Tukaona sasa hivi binadamu kaumbwa, kajaliwa katika umbile lake, umbile ambalo kwamba ni nzuri, umbile ambalo kwamba ni bora, mpaka Mola mwenyewe kasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, hakika tulimuumba mwanadamu katika